Reverend Mwema Musa naugite kagita ni gakinyika nthuki mbithe kwewa kanya kagutongereria ni baria bari utongerie ni thaiji akiarekire mambura ja gwita retire ja Reverend Alexander Kiula wa kanisa ya Church on the Rock augite nthuki mbithe ni bonanitie kinya bo bomba gutongeria na njirere kubatara. Nicholas Chabari na Chikinya ngacokia ngatho nontu babwende barabukinyire kiatho eneke nontu kiatho gikasianto kitebua ikyo nkwira Murungu ibwa imanto yagwa bwethetie. Mungu awabariki na nyinyi nyote mko hapa na wabariki hata EPC najua na wabariki najua kila kitu inafanyika hapa. Mimi nilikuwa hospitali na mkasema mtafanya. Hiyo ilikuwa baraka kwangu na shukuru Mungu. Nimtaendelea kuombea. Ino nĩ mĩario ya kĩtharimo kuma akĩrĩ Reverend Alexander Kiula na mwekuru wake Rusia baraba kũritaya ntugo ya munthi nyuma ya utungatĩra Murungu kwa miaka 50. Songai, nakuita nini kwa sauti kubwa? Hakuna mtu mhubiri yeyote unaweza kusema utaweza, sababu nilikuwa nikiwabeba. Unasikia hata wala Pentecost nilikuwa nikiwabeba. Wao watarundi kama mchungaji kuwa na makanisa yengine. Church on the Rock peke yake sisi tulileta ngulubo ya kuunganisha makanisa. Ikiwa ni yule wengine watachaguliwa kama mabasia. Sababu hatuna mmoja, tuko na 4 saa hii na nataka kutangaza hivyo. Tuko na 4 na wote watafanya kazi juu ya DTA chini ya DTA. Baraba kũrĩ kĩathoni gĩkĩ barĩo ana aba Kiula na kinya atũmĩria abangi ibaugĩte nontu ubwega mũno na bauga bakathi na mbere na kũruta ngũgĩra Kiula tayari arĩkĩtie na kũruta na aratigĩrĩte na bamĩthagagie mũno nkũrũki. Siku ya leo imekuwa furaha yetu kwa sababu tumeona kiongozi ambaye ako na mfano wa kuona anastahili kupatia wengine nafasi kufanya kazi, especially wale wako na nguvu na wako na miaka midogo na manto yonthe ebe atikari taya atebele kwethware kanisene tukethwa turi antu amuno twishulika kinyawe atuna tuyatiere tubatu tukethwa twishulika nawe na nikuwirwo muno inyera ka twikirite inya mwanka thai nontu batu manto yero agilukirite manto ya maingi itukuwirirwa uturo bwawe buraturite miaka 50 ntumirine naruurite makanisa 20 yararuurite na inkua awatierete yau araruurite 20 na turenda kurura ndabo 3. Kwa hivyo batuana bawe tukuritaya tukethwa turuurite kanisa 60. Reverend Mwema Mwasia urani mutongire kanisani ino cha The Church on the Rock na ugite tunafanya mwito viongozi wengine katika kanisa na katika nchi yetu ya Kenya wachukue mwelekeo kama huo, kuona ya kwamba ni vizuri wale wengine kuchukua nafasi ya kufanya kazi, especially wale ni young na wako na nguvu na Mungu amewaita na wamesoma na wamehitimu, wanaweza kufanya kazi nyingi katika kutumikia watu. Kumantere cha North Peter Nicholas Chabari.